Duško, povedal by si mi, môj zlatý, že Detroit Red Wings. Hej, poviem. No povedz, Detroit Red Wings. Detroit Wings. Tak, teraz si povedz, Igorko, Detroit Red Wings. Detroit Red Wings. Tak, teraz ty, môj zlatý, povedz New York Rangers. New York Rangers. New Rangers. Tak, ty, dobre, teraz New Jersey Devils. This is the Devils. Durus Rangers. Ako? Durus Rangers. Dobre, dobre ideš. Teraz by som ťa poprosil Tampa Bay Lightning. And Peter Narcis. Tampa Bay Lightning? Pampa Pelanik. Tampa Bay Lightning. Tak, toto, hej. No a ešte by som ťa poprosil aj Philadelphia Flyers. Abstiel of Flies. Durus Flyers. Tak, ešte by som ťa poprosil, ideme aj na nejaké tie futbalové kluby. Áno. Ideme? No tak poď, môj zlatý, povedz. Schalke 04 Gelsenkirchen. A Sigla 64. Schalke 04 Gelsenkirchen. Durus 4. A? Gelsenkirchen. Korosíš. Ja to ja som na piču povedal, takže nevadí. A to nevadí. No a teraz by som ťa poprosil, môj zlatý, myslíš, že by sme vedeli prejsť aj nejaké tie argentínske kluby? Hej. No tak povedz, môj zlatý, že River Plate. A Bitter Place. River Plate. Jak? River Plate. Tak. A Boca Juniors. Bitter Continuous. Cartujos. Tak, takže